Hakan dari tarik unai tung arajar arpoar, lapan kun no ya kematan Super League. Hakan eka sengi ke badai ke final jong kan eka lempung bala penyaja ke MSA ke bala tibru kum kematan Sport Association. Hakan tega sengi lawan ruban sakhi ya ketega jingalai kai dau MLA jong kan numpo konstituensi ubak mayoral bonds im. Kumban syupen kan mau ya kan eka lempung lawan ben pli perda dau MDC jong kan numpo konstituensi ubak bala jirani men haka arpu praterik ukala lengkor arajar arpoar. Kitim ke balawan menyesi mentah akan kelumpung kidon hadu pratim. Bat napdeng jong kita ki pratim, kitim ke bala poy haka final kidai ka Second Sport and Culture Club, persya ya ka Jari Sport Club. Jingkot pejengi nakaliang jong yi kibadan po jong karat matan. Kibubun kibenta kiba ngadon lang agano-gano bebenta kaba pi kiwan po jong karat matan. Ke kublay sibun kan nega kam mabhag jong pi kanang yai yai seprang sekmat bak kanang peniuk mensim yang ngiru kumna mensim kaliang andal de kepor. Ke kita kilong ke kiba ngadon ya kaba kan hagane kepor. Te kendia ru akhirnya dai pi player kumba la keren wi na iri rengba ba shikman te ngi baro ngi dai hiki player kakum karta akhirnya le ya ka sport pi Habaya day bet ke jingi lai kai hakan sengi hadin bakat tu kan minit jong ke kelas step ka Second Sport and Culture Club eng bau samla penyiar manku ulai yo ban penkijar kabalong ke kol ke baningkonge jong ke persya ya ka Jari Sport Club. sak katalen akhirnya dai bet keneka sport pi ngitip borok-borok baladangi long ke basmat bastin akhirnya dai keneka sport football. Kejingal kai hakan ka sengi kalalong ka ba itenat bat ka ba pensenguhun ya kipaj ba nong petkai. Ha ka ba kipaj ba kila yo ban risa kan hoi ya laki jong ki tim kiba kila ajeng kersyan. Entah akhirnya dai bat ka sport football kajebing kastet na benta gini ki player football kata kadon gini repair te ki begitu ki Adin jong kejingal kai ka bala nek kumbakat tu kane ka cari kala yo ban penpai ya ka wei ka kol jong ka ya ka Second Sport and Culture Club. Kat ba ka Second Sport and Culture Club kalala ban thep kumbazan kol argo layo ban thep daw samla penyar man ko bat argo layo ban thep daw samla Desta Marching kat ba ka Jari Sport Club kalayo ban penpai tang shikul. Lumar mah gitu ter ke bol mah jojo pas mah pi kita lah tip lepas lah cibi deh ada first round second round quarter final semi final latip pi gani ketika game plan ke belagi pi hapan ya kita ke kom ke suku kom noban approach ya ke game banjok mar banjok dir du lang bor cong hati taktik Daka ne ka umsyaken kalayo sendon ban Korea kanam ko job haka matan Super League daka ba kalayo ban Korea ka song pisa ka ba arpo hajar teka rengkat ka trofi kat ba ka Jari Sport Club ka bala syarem kalayo ya ka song pisa ka ba shipo hajar tengka rengkat ka trofi ya kanam top scorer layo daw samla penyar mango best goalkeeper usamla bantai bok marching. kang defend ubit punam lah man penjok ini lani forward so men hanu gila ke man penjok lah Kendri kedika teamwork ke jongpi kejingnya sudu jemut ke jongpi terkom jo pas jongpi bat kemta aja ke sudu dua perlok jongpi ubot bat gol bare lani ubot cu pas re kemta plus sudu keika berkah ni ke teamwork terkom ya iu bat kemta tete bat kebalai ke berkom santam kejing la kai football jong i gede gini ki fan following di supporter tadi ke berkom san ba ubaju tep gol do bro jogol forward jogol cow risai pat tan jelang lang marung lagerung kan juja marubiang di supporter gini ya darut kinong serja kinong penbang kinong kenhoi gitu se jobor bila kai dia mendir tadi ini cabo biang di supporter biang di fan son bila kai jobor bila kai kita gini kiki gimana penong ngani scam banagaliang na jumki ki ati di tim ki poi final kiranggan sibun di strategi di cumpi kumno benjok di football genre kita di katuk kan ni apa dingi scam mending isaki di kai kaba son kaba internet aduh kata-kata kalau milih kai di cumpi kalau tap goal so walang game yo kan pek aduh sedang second half yo evan mak genre ni smuhun ni internet jeng lanang kiu jongki kun samla jongka dong ka thang jongi om tang ya ka football jadi gedong ka thang jongi ki ni kwa lo pinang peni
ki athletes la bende ki race high jump long jump javelin throw ki ru kari boy gede gumjuan sakmat hak athletics kari boy district sport association haka Meghalaya meet barbor dari bawan menengkong reng lawan baar ki bubun ki atlet sungi kwa ki bapi ki ba cui kai football basketball dan ki wig jing kai athletics ni kwa ba kini ki jing kai pinang la benang pen lin ni lede banginang la ban penjanai ke kom simenta jung ki kamila kai sports ikit bok ke riang ya pi to nang yak sefrang sekma kum ki kun samla ju wat numbu ya jing sarong hakma wat numbu ya jing fihun hakma dengan yak ya jing sya jing surit kum ki pekat banginang kiu kat banginang pau kat tanginang hap panang surit ya lede sekentin naga bedi batkah memorandum ga baki pinabu angni kidan gini atli gimat ki la penso in si penbet pat ki nang yalam ni jongka MSA meneu ba chandra kan puler gitu de trong ga gani da puler hing or cimpor ga long ga gani de namar kata gidan gimat ni artli gi bentang in si penbet pat ki nang yalam jongka MSA ga dia ka office bat ka banjing penhe ya kini ka madan bentik ben penhe mun hap penyer ni de ta tengi senang penbet kan ko bala bende bani budin idong kam hiban ya dan bentang kumba gila yo sngo mene ke jingkran na sakmat ki nong yalam kilalit kilawan tenang cicile nang mula deple nang manang sa batum ta te season le amla ban le ki kambaro subha ban isya yang train kan ban budin nagum ta kumno bat kamatan sport association ban budin ni jingdong kam nagum ta kan ni komandan nagum ta wi jingdong kam gitu fi nang train kan ki por ki banwan bat ngikit bok yang ya baro ki pepa ki